Lesedi go batho ka moka, ke a le lotšha, ke a le amogela go se moya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata gore ba le buku ya Genesi chapter 50. Buku ya Genesi chapter 50 ke badile mabane, ke badile the whole chapter ke 1 to verse 1 to 25. So ke le ke bala go ba le di-verse tše mmalwa tše le gore di tšea mahlo a ka, gomme immediately ke di bala then go tla dikgopolo tše dintši ka mo monaganong wa ka, and then ka ipotša ka re tše di-verse tše ke santše ke di share le lena. Okay, ntho nka le botšang yona kore nna ke motho mongwe le gore ga ke kgone go rera, mara se ke se kgonang go se dira ke go translator lentšu le ke le badileng ka mo Bibeleng. So di-verse tše mmalwa tše ntše ke di badilego tše le gore di ile kore tša ba ka mo monaganong wa ka kudu, tša ntira gore ke nagane kudu, ke tlo le botša ka tšona, ene ka le botša ka mokgwa le rona ke di bona ka gona. Ke kgopela gore ba ile gore mohlomongwe le tseba Bibele kudu, mohlomongwe le tseba go rera, mohlomongwe le ka ba le tseba go translator ka tsela e itseng, not ka mokgwa le gore nna ke tlo ba ke bolela ka gona. Le seke ka mokgwa ke tla beng ke tlo bolela ka gona, ke seke ka legata di-cons, le seke la kwata goba mohlomongwe la itšea ka mokgwa mongwe, mara ke se le gore nna ke a se bona. Ene gore ke tle ke tlo bolela ka tšona di-verse tše, ke tla ba ke araba dipotšišo tše dintši tše le gore batho ba rata go mpotšiša tšona, goba di-doubts tše dintši tše le gore fela re ba le tšona. Okay, a ke e baleng pele ke kgone ke bolela ka mokgwa le gore ke rata gore ke tlhalose ka gona. Okay, Genesis chapter 50 verse 1 to 3. Go bolokwa ga Jakobo le hula Josefa. Mme Josefa a inamela sefatlhogo sa tatagwe, a llela mo a mo atla. Gomme Josefa a laela bahlanka ba gagwe ba dingaka gore ba lokiše setoto sa tatagwe. Setoto ke setopo. Mme dingaka di lokišitše setoto sa Israele. Ga ba bolela ka Israele ba bolela ka Jakobo. Lebitso le leng la Israele, lebitso le leng la Jakobo ke Israele. Ba feditše matšatši a 40 ba se lokiša, ka gobane matšatši a go lokiša setoto ke a makao. Mme ba repeta ba molela ba fetša matšatši a 70. Okay, ka re ga verse tše ke di badileng tše tharo tše, ntho e ileng ya kore ka nagana kudu ka yona ebile ile ya dingaka, ke lona lentšu le tee fela le gore le ile la tša attention ya ka. Gomme Josefa a laela bahlanka ba gagwe ba dingaka gore ba lokiše setopo sa tatagwe. Ke rata go le botša gore ga ba bolela ka dingaka mo, ga ba ga ba bolele ka di-medical doctors. Ka dinako tša bo Jakobo, ka dinako tša bo Josefa, di-medical doctors di be di se gona. Dilo tša tshwana le di-medical doctors di tlile e šetše kgale bo Josefa ba fetile mo lefaseng. Ga ba bolela ka dingaka ba refera to dingaka tše re di tsebago, dingaka tše re bitša gore ke dingaka tša Sesotho, dingaka tše re di bitša gore ke disangoma, jwale le jwalo, di-shaman, jwale le jwalo. Ga ba bolela ka dingaka ba refera to batho ba ile gore ba šoma ka di-traditional herbs. Traditional herbs ka sebopego mang? Batho ba ile gore ba ya kua nageng ba epa dihlare tša go fodiša batho, dihlare tša go protecta batho. Ke ka mokgwa le gore ba bolela ka gona moke, ga ba bolela ka dingaka. Ntho gore ke share verse le lena today. Batho ba bangwe ba na le spiritual gift, and wa kgotša motho la a sa nyake gore yena a bolele le badimo ba gage goba mangwelwe a gage. Motho a gana spiritual gift sa gage ka baka la gore yena ka yena ka mokgwa le gore mohlomongwe o na le di-verse tše dingwe tše le gore o di badile, goba mohlomongwe go ya ka mokgwa le gore a rutilwe ka gona, mohlomongwe go ya ka religion e le gore o wela mo go yona. A rutilwe gore dingaka ke batho ba Satan, dingaka ke madimoni, a go sowe le ga teng. Mo verse ya re bontšha gore ka nako tša bo Josefa le Jakobo dingaka di be di le gona, ene dingaka di be di amogelwa. Modimo o be a di amogela, gore Modimo o be a di accepta. Ka gore Jakobo le Josefa ke
ke bana ba Modimo, ke bana ba setšhaba sa Modimo, setšhaba sa Abrahama se le gore o se kgethile. Josefa le Jakobo ke ba leloko la Abrahama, ke di-descendants tša Abrahama. So ene ra tseba gore naga ya Israele goba setšhaba sa Israele ke setšhaba sa Modimo. Ke ka baka leo ebile Modimo a ileng a tla a bitša Jakobo a thoma go mmitša gore ke yena Israele. So ke be ke rata no shera le lena ntho e ke ya gore dingaka kore kudu ke lebiša yona verse go batho ba le gore ba na le doubts ka ra spiritual gift. Motho a ena le mpho ya go ba ngaka, motho a ena le mpho ya go ba sangoma, mara a tšhaba ka baka la Bibele go ya ka mokgwa le gore yena o badile ka gona, goba go ya ka mokgwa le gore yena o boditšwe ka gona ka kerekeng yena e tsenang, gore ka kerekeng ya rena ga re dumele dingaka, go na le mpho ya bongaka go ra gore o na le madimoni a go seo le ga teng. Ka re dingaka ka nako tšela tša kgale tšela tša bo Jakobo le bo Josefa e be le batho ba ile gore ba thuša setšhaba, ba fodiša. Modimo o ba kgethile a ba fa mpho ya bongaka, a ba ruta mekgwa e mentši ya go alafa, a ba ruta dihlare. Go ba ruta mola ge ke re o ba rutile ke ntho la gore a ke ratsa gore motho a na le spiritual gift. Modimo through Mangoloi a le kona a rutang batho bale, Mangoloi a ruta batho jwang, Mangoloi ba go ruta dilo tše ba santse ba go rute tšona ka ditoro. Ba tla go wena mo dilorong ba go ruta go hlakantšha dihlare tša gago e le go alafa malwetši a go fapana-fapana. Ba tla go wena ba go ruta dihlare tšela, ba tla go wena ebile ba go bontšha gore pheko e soloso goba sehlare se se kae. Ba go bontšha mo selong gona, ke nnete wa fitlha mola wa se kry-a gana ka mokgwa le ba bontšheng sona mo ditorong, ba go botša le lebitso la sona, ba bontšha rona ba ruta le tše dingwe gape, ba bontšha gore go tšere sehlare se le se wa di prepare ka tsela e itseng, wa di hlakantšha ka tsela e itseng, gomme o tlo thuša motho ke a tshwenyang ke bolwetši bo so jwalo le jwalo. Ba go bontšha ntho engwe le engwe, le gane jwalo ntho e sa diragala. Batho ba bantši ba ile gore ba na le mpho ele ya balozi le bona ba seprofeto, ba na le mokgwa gore ba bontšhiwe gore na motho o maalafe jwang. Ba bangwe ba šomiša metsi like kudu ba seprofeto, le matswai ba bangwe ba šomiša matswai goba mohlomongwe le tšona diwasho. Go a kgonagala gore mangwelo a gago a tle go wena mo ditorong goba ka dipono, ba tla ba go bontšha gore dira so le so le so, e le tsela ya go alafa motho ola. Nako ba kgona go bolela le wena ka yona intuition, ba kgona go bontšha o kgwetše intuition e tla bolela le wena gantši gore tšea 1 2 3 o kgone go thuša motho ola. Ke ka mokgwa le gore tše dingwe dipheko re di tseba ka gona, o ka ya kwa thwasong ba o ruta tše ba o rutang tšona, mara se gantši ba ka go ruta dilo ka moka. Tše dingwe tše dintšhi o tlo di ruta ke badimo ba gago goba mangwelo a gago mola o feditše ka mola. Nako ebile ba kgona go ruta dilo tšeo before ebile o ka ya thwasong, wa kgwetša le wena go ya kwa already ba setse ba bontšhe dipheko ka go fapana-fapana. Go na batho ba ntšhi ba le re ba consult ba ile gore already ba setse ba bontšhitše dihlare. Gantši ke ba botša gore di ngwale fase o seke wa di lebala, go kgona gola ebile o ka no elana mola nageng wa ya wa se bona sehlare se wa bona gore ke nnete ke sona se la bampontšhitšeng sona. Kore ke kona ka mokgwa le gore nako ye la kgale dingaka di be di rutiwa ka mokgwa. That's why ke re Modimo o be a di alawa dingaka, o be a di accepta. Ke ka baka leo o bona go le kgono Josefa ka mo ya ka verse ya rena ba re bontšha gore Josefa o ba ena le bahlanka ba dingaka, gore Josefa o ba ena le dingaka tša gage tše e leng gore di be di thuša yena le ba lapa la gage. Ke ka baka leo a ileng a ba fa instruction ya gore ba direng ba prepare setopo sa papage. So gore a re sana di-doubts from now on gore dingaka Modimo ga a di nyake dingaka ke madimoni, a e gona ntho. Mošomo wa ngaka ke go alafa. That's why mola kgale before ka tla ba le di-medical doctors, dingaka batho ba go alafa batho e be le bona dingaka tša Sesotho. Ene se seng gape se ke rata go le botša sona gore ka di-medical doctors go na le move o mongwe sale ka o bona e no ka re ke lebetse lebitso la ona, ke a true story. Ke tla ke tlo checka and then ke tlo le tlhalosetša ka ona. Ka true story yela ba bontšha ga mokgwa le gore di-medical doctors ntho ya go alafa batho e thomile jwang go bona. Ka nako ye ntši batho bale kore dihlare go dira dihlare tša go alafa batho
ditlhare tša go alafa malwetse o tsebe gore already dingaka tša Sesotho di be di tseba gore okay motho a na le bolwetse ba kankere re mo alafa so, motho a na le bolwetse ba high blood re mo alafa so, motho a tshwere ke bolwetse ke flu re mo alafa so, jwalo le jwalo. Motho ga opa ke maoto re mo alafa so. Jwale ba le ge ba ya ka sekolong and then ya ba ntho la gore ba sa šomiša yona tsela ene la dingaka di šomišago ba šomiša tšona ditlhare tše ntši la dingaka di šomišago e no re bona ga ba tša ditlhare tšela ba di tša ba di ka lepong tša bona and go ya ka mokgwa le ba di preparang ka gona then go fapana le ka mokgwa le rena dingaka re di šomiša ka re di prepara ka gona rena re le dingaka re šomiša di-natural herbs ditlhare straight tše di tšwa mo mmung tše e leng gore ga re o di mixa le di-chemical le eng re o thuša ka tsona di le ka mokgonong so bona ditlhare tšela ba di tšea ba mixa le di-chemicals tša bona and then ba kgona go dira dilo tša tshwana le dipilisi goba ba dia meriana e itseng mo e le gore rena re o alafa straight e le gore ke sa go nwa re a go epa sona selagana mola nageng ka mokgono la ra se tša ra se tlhatsa gabotse ra se prepara gabotse le tše dingwe tše re santse re mixe le tšona ra tseba gore re di apea ka tsela e itseng then sa fetša sa fola ra fetša ra go fa wa nwa bolwetse bola ba tloga bona ba tša ditlhare tšene tšela le rena re di šomišago bona ba šomišang di-chemicals ba di mixa di-chemicals ke bo tlo kgotša gore go ba le dipilisi go ba le ditlhare tše tša ka gare ga mabotlelo jwalo le jwalo so ke ntho ke be ke nyone go šera le nna ke le bontšha gore go e na le spiritual gift o tlogele o ke dauda o tlogele gore o tšhaba go bolaya le badimo ba gago o tšhaba go tšhela snefi fase o nana re mohlho mongwe o dira phošo o nana mohlho mongwe modimo o tla go otla ge nka be go le sowe motho ba ka se be le mpho ya manguni a fetša a ba le mpho ya mandau a fetša a ba le mpho ya seprofeto go bo ka se kgonagale di be di ka se tsamaišane dilo tšeke mara ka la re dingaka modimo a di dumela then that's why di tsamaišana mara re gopole gore ka nako e la gale dingaka ebe ka mokgwa ke bolelang ke re e be e le batho ba go alafa batho ba go thuša setšhaba batho ba go protecta setšhaba so go ra gore dingaka go bo sena ngaka ya go seleka ngaka ya go loya so gantse o ra gore o ka kgwetšele gore ngaka ya seleka ngaka ya loya go ra re yena ke thutile tšoe ma ke thutileng tšona owe modimo a ka se monyake because yena ga a sa thuša batho ka mokgwa santse ba thuše ka gona yena wa ba tlaiša so dingaka tše re bolelang ka tsona ka mo versing e ke dingaka tše le gore di bego di dirago di thuša batho so go ra gore go e na le spiritual gift kgwetše le gore o na le badimo ba manguni o seke wa tšhaba phethela badimo ba gago ke mpho e botse o choositše ke modimo le badimo ba gago jale ke rata re ba le verse 15 to 20 yona e balega ka tsela ye bana ba bo Josefa ge ba bona tatabo a hwile ba re bjale ge Josefa a ka re beka a itefetša bobe ka moka bjo re mo dirilego bjona re tlo reng mme ba laeletša motho a bolela le Josefa a re tatago mola a sešo a hwa o laetše a re le boleleng le Josefa le re hle anke o lebalele bana ba tatago bokgopo bjola le sebe sa bona gobane ba go dirile tše mpe gomme bjalo a ko re lebalele hle rena bahlanka ba modimo wa tatago ge ba bolela mantšu a Josefa a napile a lla ke rata go tlhalosa verse tše ke setše ke di badile re gopola gore mo ke morago ga gore Jakobo a bolokiwe Jakobo o ba kgopetše gore ba mmoloke nageng ye le gore go bolokilwe Abrahama gomme ba tšo mmoloka gona ba re go fetša go mmoloka Baisraele ba bego ba ile go boloka Jakobo ga mmogo le ba Egepeta ba re go fetša ba boela morago nageng ya Egepeta ka re mo ke nako tšela Baisraele ba leloko la Jakobo ba leloko la Abrahama ba dula nageng ya Egepeta jale ge ba rile ba boela morago bana ba le ba bo Josefa ke bašemane ba 11 Josefa e be le mongwe wa bašemane ba uwe Josefa ke mošemane wa bo 12 bašemane ba le ba 11 ba thoma go tšhoga gore Josefa a ka se tlo re puniša na godimo ga sebe sela sa rera modira sona na a ka se tlo ketefeletša na gomme ba thoma go tšhoga a re gopole gore na sebe sela ke eng sebe sela ke re se hwetša mo go Genesis verse 37 hlogo ya yena e re Josefa wa rekišwa Josefa ba mo rekišeditše eng ebile ntse la gore Josefa
ba re e be le ngwana wa go lora. Modimo o ba mo file gift ya go lora, o ba a lora dilo di phethagala jwale ene o ba kgona le go tlhatlholla ditoro, ke mpho e le gore o ba filwe yona. So Josefa o tla robetse a lora gomme go sa tsoga botsa bana ba gabo toro e latelago, a ba botsa a re be re tlama dingata mo tšhemong, mme ra bona ngata yaka e tsoga ya ema, ra bona dingata tša lena di idikanetša, mme tša lotšha ngata yaka. Gomme ntho ile ya kwatiša bobutse yage, ba re wena ka mantšu a mangwe o bona ka re wena o tlo ba kgoši ya rena re tlo khunamela, rena re tlo go lotšha. Ba kwata. Josefa a ba le pono nngwe gape, a ba botsa a re ke lorile gape ke bone letšatši le kgwedi le dinaledi. Kgwedi ke nana re ke ngwedi, le dinaledi tše 10 le motšo o tee di lotšha nna. O gopole re bašimane ba le ke kwa boJakobo, bana ba boJakobo e be le ba 11 bašimane, Jakobo e be le mošimane wa bo 12 e le basetsana ba be ba le gona. So mara ge Jakobo a ba botša toro e ke gore o bone a khunamelwa a lotšhiwa, bona ba kwata ba re ka mantšu a mangwe o ra rena gore rena re tlo go lotšha, wena o tlo ba kgoši ya rena. So se a senke sa ba thabiša ka re Josefa ge ke gopola gabotse ka ra bašimane ba le ba 12 e be le wa bo 11 and then a latelwa ke moratho wa mošimane and then ba 12 ge le re ke gopola gabotse, and then ge le re ke a phoša mo le tla mphošolla. And then after ditoro tše bana ba le ba bo ba rile go kwata mafeletše bile ba thoma go hloya Josefa, ba re o itira kgoši ya rena, o bona ka rena re santse re mo khunamele. So ka lena matšatši tata bona ba romile gore ba iše diruiwa tša bona mafulong, ba le gana mola ba re ga ba se ba ya mafulong tše ba tša matšatši a mantši ba le kua, and then tše nngwe tatabo a roma Josefa o ba šala gae ka re belo monnyane, then a roma Josefa a ye kwa a ba išetšang tšona. Ge ba bona Josefa a tšwelela banang ba thakgala ba re ya jwale ra mmolaya ka re o itea kgoši ya rena. Gomme o mongwe a ba kgala ra a re sekeng ra mmolaya, a re mo rekišeng. Ya ba gore o a rekišiwa, gomme batho ba mo rekišeditšeng bona ba ile ba sepela ba ya Egepeta, batho ba ba mo rekileng ba ya Egepeta. Ge ba fitlha nageng ya Egepeta ba mo rekišetša Potifaro, ke mo e le gore Josefa o ile a feletša a le Egepeta. So le kgono bana ba le ba gabo o ile wa diragala gore ba ye nageng ya Egepeta morago ga gore komelelo tlala e wele lefase ka moka, ya ba gore naga ya Egepeta e be tletše ka dijo mo e le gore be kgona go rekišetša dinaga tše dingwe tša kantle dijo. And then until ebile Josefa a tlhalosetša Potifaro story sa gage, and then bana ba le ba boJakobo, lelapa la boJakobo ka moka le bitšiwa la tla nageng ela ya Egepeta ba tla ba dula gona. So le kgono bana ba le ba tšhogile, ba nana gore mohlomongwe Josefa o ba tshwaretše ka baka la gore tata bona o ba phela, ka baka la gore today tata go bona o hlokofetše, ba nana gore Josefa o tlo ke bušeletša. That is why ba tšhogile, that is why ebile ba mo khunamela, ba kgopela tshwarelo gore a seke a ba phaniša. So a re kwe mphate le gore ile ya ntša maikutlo. Okay, verse 18 to verse 20. Bjale ba tla bona ka noši ba mo lotšha ba re ke rena re bahlanka ba gago. Josefa a bolela le bona a re le seke la boifa, a nka tsoša taba ye Modimo a iphethilego, lena mola le rera go ntira bobe, ebile mo Modimo a rerilego go tšweletša tše botse, gore a dire tše tša mehla yeno, a phediše batho ba bantši. Okay, renke baleng gape. Josefa a bolela le bona a re le seke la boifa, a nka tsoša taba ye Modimo a iphethilego, lena mola le rera go ntira bobe, ebile mo Modimo a rerilego go tšweletša tše botse, gore a dire tše tša mehla yeno, a phediše batho ba bantši. Okay, nna verse ka mokgwa ke ikušitšeng ka gona ke rile ke bala ya mpotša gore ka nako tše dingwe dilo di a diagala ka ra bophelo ba motho. Mohlomongwe batho, let's say batho ba o dira dilo tše dimpe, nako tše dingwe wa bona ka re wena o na le madimabe, wena batho ga ba go rate, ba wena batho ba o dira dilo tše dimpe.
ene re rata gore ka metlhaelo tse di diragalela re re wa nna lentšu leo la wa nna ga le nyakege lona ebile kgale ke ntse ke sa le rate ke tlatla ke bolela ka lona next time a ke le rate le la gore wa nna ke ntho ele ya gore dilo di a diagala ka bophelo ba gago batho ba tla ba go sotla gore ba o dira lo tse dimpe ene wa kgwetsa ntho ela empe ela e le ntho le gore modimo o e bone gore etla ene ebile a se go lemoše ka yona a e lesa ya diragala a se go protect from yona go na le reason ya rona why mohlomongwe ntho ela gore e diragale ke lebaka la gore after e seno diragala go na le dilo tse ngwe tse di botsisang tse tle ka bophelo ba gago mare dilo tsela di ka se kgone go tla ge ntho ela yempe e se diragale pele a ke tsena lankwešišana so gore dilo tsela tse di botsebotse di tle ela yempe ela o tse gore ke seprofeto ke ka mokgwa le gore go beilwe gore go tlo diragala 1 2 3 and then e boletswe ntse la gore e santse e diragale ene ge wena o se nyaka gore ntho ela e diragale mohlomongwe o tlo diragala mo go wena go raya gore ele e botsebotse ele e santse e tle after ye e ka se kgone go diragala so gore ele botsela e tle e diragale ye santse e fete pele so ye ke ntho ela gore ka nako ngwe re ke bona re le ka ra mathata ke mathata tšhelete ke mathata ka ra manyalo ke mathata mo le moke kore ka mehla ke potša gore mathata a sa tlo feta ene ga a feta dilo tse di botse di etla ka ra bophelo baka so go ra re ge mathata ao a etla wena tie ka thapelo ka mokgwa Josefa le ena a ileng a dira ka gona ene go ra gore ke ntho e le gore modimo o be a nyakile gore e diragale ka re e kwa ge Josefa bolela a re a nka tsoša taba ye modimo a iphethilego ke nako tša bana ba gabo gore le seke la boifa yeo ke ntho e le gore e phethile ke modimo ene modimo ga ba e phetha o ba direla gore Josefa ka leng la matšatši a tla kgone go phediša setšhaba se se ntši a kgone kore go dirang go save maphelo a mantši ka re ge nkebe bana ba le ba seka ba rekiša Josefa mohlomongwe ba mmolaya ore mohlomongwe ba molese Josefa nke ba senka fihla nageng ya Egepeta go ra gore komelelo nkebe ile ya tlela batho ka moka so Josefa o kgonne go phološa setšhaba se se ntši e se setšhaba sa Israele fela e se setšhaba sa Egepeta fela a phediša a save lefase ka moka ka go hlatholla toro ye e leng gore ditoro tše pedi tše di lorileng ke kgoši Farao. Kgoši Farao o lorile toro tše pedi a bitša dingaka tša gage a bitša didupe tša gage a bitša gore batho ka moka ba profeta ka moka ba tla ba leka go hlatholla toro ela ya ba palela until motho mongwe a mmotša gore go na le motho o ba reng ke Joseph o hlathollotše toro yaka ene ya diragala exactly ka mokgwa a e hlathollotšeng ka gona e re ko go biletše yena ke nako tše Joseph a le ka toronkong ba bitša Josepha a tla kgoši Farao a mmotša toro ya gage Josepha ga a fetša kwa toro la a e hlatholla a mmotša ka mengwaga e 7 ye le gore e etla ke ngwaga e le gore ke ngwaga ya kgoro o ra gore dipula di tlo na batho ba tlo buna mabele ba tlo buna dilo tše di botse jwale le jwalo batho ba tlo ja ba tlo ipshina kore e tlo ba ngwaga mo botse for 7 years ga se ngwaga wa tlala then a mmotša re after ngwaga wa 7 years e ge e fela go tlo tsena mengwaga gape ya 7 ye le gore e tlo ba mengwaga ya tlala e kgolo tlala e le gore sa tlo aparela lefase then kgoši Farao a se gore na ka diraeng a thoma a tlabega Josefa bena a tlang ka dipolane tša gore re tlo bereka so re tlo thoma go ra save mabele ra save dijo jwalo le jwalo gore ge ngwaga ke 7 ge e fela e man re na le enough food gomme ge e seno fela go tsena ngwaga la wa komelelo ra tseba re na le dijo tše dintši ba re Egepeta ba utlwetse dijo tše dintši kodimo le gore kgoši Farao le batho ba Egepeta le ena Josefa under tlhahlo ya Josefa ba ebile ba kgona go rekišetša batho ba dinaga tša ka ntle dijo ba ba tshwere tšhelete mare ba sena dijo gomme ba ile ba kgona go ba rekišetša dijo ba fepa lešaba-šaba ka moka le letletše go mo lefaseng ya ra nthela gore ge nkebe Josefa a ska ya Egepeta kgoši Farao o be a tlo lora toro yewe a tlhoka motlhatholli wa yona ya dula e souwe and then tlala ele ya wela lefase
mo e le gore mohlomongwe lefase ka mokwana nkabe le fedile. So Josefa o savile lefase ka go ya gagwe Egepeta, and Egepeta o išitše keng ke bana ba gabo ge ba ile ba dira sebe sa go mo rekiša ka ge ba sa mo rata. So Josefa today wa ba botša gore ntho le dirilego le ka no ba le bona le ntho empe, mara botse e be se ntho empe, e be le di-blessings tše e le gore di tla ka tsela e itseng, kore di tla e le gore ka mokgwa le gore re ka se di bone gore dilo tše ke di-blessings. So ka mokana rena ke rata gore re lebeletse ditlhagang ka ra maphelo a rena. O ka no ba o na le mathata a maitseng ka se sebaka, mohlomong o kgopišane le motho o mongwe goba mohlomongwe go na batho ba o dirileng dilo tše dimpe. Ka nako ngwe ke potše kore o se ka kgwetša o tša nako e ntšhi o lla, o se ka tša nako e ntšhi o balabala, o se ka tša nako e ntšhi o sa robale bošego palela ko robala ka baka la batho ba le ba o dirileng 1 2 3. Okay, ba o dirile, it's fine, kgaogana le yona e bjele ka matheko. Ke potše gore go tseba Modimo, ke potše gore dilo tše le ba dirileng tšona ga se selo ge ke di compara le dilo tše di botse tše le gore di etla ka ra bophelo baka. Ke potše seo, and o tla bona ebile o ka se ko bohloko, o tlo fola ka pela mo moyeng, and yona ntho le ba o dirileng yona e tlo feta ka pela, and dilo tše di botse di tlo tla ka ra bophelo ba gago. Ke tšona le tše pedi ke rata go di share le lena tše le gore di ile tša tla mo go nna. Ga ke tsebe lena le tsebang go hlatholla Bibele goba go rera, le kana la re ka mola comment section la mpotša nna lena le kore chapter tše ke di badilego lena le di understanda jwang, lena di understanda jwang. Kore ye la mathomo ke la gore ge le na le spiritual gift sa gore o be ngaka o seke wa tšhaba, go ba ngaka a se sebe. Batho ge ba bona rena dingaka ba re šišingwa, ba re tšela fase, ba re nyatša, ba re tšea jwale ka madimoni. Ke mistake wa mathomo ba o dirago. So go na le this gift o seke wa išišingwa, accepta gift ya gago, ke mpho ye o e fileng ke Modimo go ya ka Bibeleke. Dingaka kgale di le gona, le setšhaba sa Modimo, setšhaba sa Israele go be go ena le dingaka. And then ya bobedi ke le ya go bontšha gore ge batho ba o dira tše dimpe goba o ba le dipati, mohlomongwe koloi ya gago e thutše neng, mohlomongwe o kolota kae tšhelete e itseng a o na le ka selo o pala ko ba patela, mohlomongwe o na le mathata a maitseng, mohlomongwe ke tše goba lapa la thuba goba eng. Ka nako tše dingwe dilo tše dingwe amogela ene o rapele, o se ka kgwetša bošego o palela ko o robala ka baka la mathata la gago. Ke potše gore ntho engwe le ngwe e na le nako ya yona, go na le nako ya go thaba, go na le nako ya go lla, go na le nako ya dilo gore di tle ka ra bophelo, go na le nako ya gore dilo di sepele. Ka nako ngwe Modimo ga tšea dilo tšela tše di botse, dilo di phatlalala, ditšhelete di sa be gona, re ba ka ra mathata, ke ntho la gore ka nako ngwe Modimo a re tlaiše, o nyaka go bona tumelo ya rena, o nyaka go bona ebile wa re humble, o dira gore re be boleta, re kgone go tseba tshokolo. Ke ntho la gore ge motho mongwe a etla go wena a ena le mathata, a etla go wena a go botša mathata a gage, o kgone go fila mathata a gage, o kgone go fila pain la a e filang. Ene ka la re motho la a nang le mathata o tlalelane, ga a kgone go ka nagana ga botse, ga a kgone go ka dira the right decision, ga a tsebe rona o santse a direng. And then wena a se wena mathata ale ga a diragale le wena, ola wa go botša. So wena o tlo fila pain ya motho ola, mara monano wa gago o tla ba o le seemong se se botse sa go ka nagana. So Modimo o tlo go fa di-advice, di-choices, and then gore wena ebe wena o tlo kgona o tlo dirang o tlo thuša motho la o mo fe di-advice tšeoe, o boe wena o tlo go mo thuša o a montšha ka ra mathata a leng ka ra ga ona. So ke fetša ke re yalo gomme ke a le leboga, ke a tshepa gore le tla enjoya di-verse tšeki le nna ka mokgwa ke di enjoyileng ka gona. And then ke a tshepa gore Modimo le mangeloi a lena ba tla bula more translation, and then ra kgona go eletšana ka tšona di-verse tše ke di badilego. Many blessings.